Pozdrav drugari, dobrodošli u 53. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da demonstriramo još jedan primet met random funkcije. Naime, ovdje ćemo da nasumično prikažemo slike koje smo odabrali. Ima ih 8, pa hajde da demonstriramo prvo šta smo ovdje uradili. Vidite, pojavila se slika i svaki put kada refresh stisnemo, pojavit će se neka druga slika. Dobro. Hajde da vidimo kako smo to uradili. Ovdje u CSS-u smo samo odredili širinu i visinu slika. Inače ima 8 slika koje se vrte, odnosno nasumično prikazuju. I vidite, imamo samo jednu liniju koda. Vrlo je jednostavno ovo uraditi. Pozvali smo document write, znači u dokumentu mi ispiši i kažemo šta želimo da se ispiše. Dakle, pozivamo image source, dakle source slike, i imamo prazne navodnike, dakle pozivamo sve slike koje imamo u folderu. Zatim pozivamo mat.floor funkciju, odnosno kažemo da nam zaokruži sljedeće. Nasumično mi izaberi broj od 0 do 1, dakle mat.random, i sve to pomnoži sa 8, odnosno sa brojem slika koje se nalaze u folderu, i zatim kažemo koji tip predstavlja ta slika, znači ekstenzija je JPG. Eto, vrlo je jednostavno, a može da bude korisno. Svako dobro i pozdrav!